Gost Tuzle danas. Danas se obilježava Svjetski dan prevencije samoubistva. Svake godine u svijetu bude oko 800.000 samoubistava. Prije 2 godine u Federaciji BiH bilo je 200 samoubistava. O ovoj značajnoj temi govorimo u nastavku sa gošćom Tuzle danas. Sa nama je profesor dr. medicinskih nauka Ismina Avdibegović, šef odjeljenja za traumatske stresne poremećaje u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala. Kažete nam, doktorice, prije svega da malo pojasnimo koji poremećaj dovode do toga da se neko odluči na samoubistvo. Koji je najčešći okidač iz dosadašnjeg iskustva? Pa kad govorimo o samoubistvu kao javnozdravstvenom problemu, jednom složenom zapravo fenomenu, onda valjamo reći da samoubistvo nije vezano samo za mentalne poremećaje, znači samo za zdravstveno stanje, nego da je to jedan multidimenzionalan, odnosno da je to problem na koji utječe više faktora i povezan je sa više faktora, počev od socijalnih različitih faktora, psiholoških, genetskih, bioloških, kulturoloških. Znači niz je faktora koji mogu doprinijeti tome da neko počne razmišljati o oduzimanju vlastitog života, o okončanju vlastitog života na taj način. Kad govorimo o psihičkim i mentalnim poremećajima, suicidalna razmišljanja, suicidalne misli mogu da budu dio kliničke slike nekih od mentalnih poremećaja, mogu se javljati trenutno, mogu biti prolazni ili osoba može duže vremena biti okupirana, da njen život nema smisla, da negdje razmišljati o smrti, o želji da umre. I često se zapravo samoubistvo kao komplikacija javlja kod depresivnih poremećaja, najčešće. Međutim, javlja se kod poremećaja bolesti ovisnosti, zloupotrebe alkohola, zloupotreba alkohola i depresija mogu biti udruženi jedno s drugim. Isto tako uzimanje alkohola može dovesti i do tjelesnih oboljenja, može dovesti do porodičnih problema, problema na poslu i onda da to negdje sve zajedno rezultira samoubistvom. Baš putanja nekako. Drugo, ovisnost o psihoaktivnim supstancama, različitim drogama, povezano je sa samoubistvom. Nadalje, različiti poremećaj ličnosti, posebno granični poremećaj, jer to opet bude ili disocijalni poremećaj ličnosti, jer se to opet udruži sa nekakvim drugim faktorima, sa čestim uzimanjem alkohola, psihoaktivne supstance i depresijom i sve to zajedno, nepovoljnim socijalnim okolnostima, onda negdje sve to zajedno može dovesti osobu u onaj osjećaj bezvrijednosti, bezizlaznosti, besmislenosti, beznadnosti, negdje u ono stanje kad osoba ima osjećaj da nema spasa, usamljenosti i da zapravo ljudi krenu završiti svoj život samoubistvom. Velik rizik predstavlja i osobe koji su ranije pokušavale samoubistvo na neki način, a negdje nije se uspjelo sa njima dovoljno dugo zapravo raditi da se okrenu životu, a ne smrti i drugim načinima nošenja sa životnim situacijama i sa poremećajima, bolestima i svim drugim. A kakvo je stanje na području Tuzlanskog kantona i Tuzle? Koliko godišnje bude samoubistava? Koliko vi imate podataka i koliko osoba ima zapravo probleme, traumatske stresne poremećaje tako jake da mogu dovesti do tog čina? Zapravo kanton Tuzlanski negdje kad su u pitanju učestalosti stope javljanja samoubistva ne razlikuje se bitno od, kako bi rekla, onoga što se događa na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije. Ono što je, na primjer, zanimljivo u ovoj godini, pošto kad govorimo o podacima, malo je tu nezgodno zapravo jasno govorite. Ovdje bi možda više bolje, tačnije, preciznije podatke dali ljudi iz MUP-a koji vode evidenciju o samoubistvima
I u tom dijelu, znači, oko broja samoubistava, koliko je to muških osoba, ženskih osoba, koje dobi, zapravo može se dobiti u izvještajima MUP-a. Tako negdje ono što se može vidjeti u izvještaj Federalne uprave i policije jeste da u ovoj godini se nekako od januara pa sve do jula broj samoubistava polako podizao. Ne znam, u januaru je bio 12, pa onda je to išlo da bi sad u julu bilo 22. I u ovoj prvoj polovini godine negdje oko 96 samoubistava. Na Tuzlanskom kantonu opet se to isto tako kretalo negdje od 6 mjesečno, pa 1, 5, 2, otprilike do ono što se dobilo podataka iz izvještaja jeste da je u ovoj prvom dijelu godine bilo 27 samoubistva. To nije malo. Zapravo i svaki na taj način tragičan gubitak osobe pogađa puno ljudi. Pogađa članove porodice, pogađa prijatelje, pogađa zajednicu, okolinu i tako da je to veliki gubitak, ogroman. I o tom valjamo ozbiljno razmišljati i ozbiljne strategije za prevenciju praviti. Posebno što vezano za mentalne poremećaje mi imamo relativno dobre službe. Uz kliniku imamo centre za mentalno zdravlje gdje rade timovi, tako da je to dosta dobro pokriveno. Međutim, postoji problem javljanja ljudi u traženju pomoći. Još uvijek postoji naglašena stigma kad su u pitanju mentalni poremećaj. Naglašena je stigma kad je u pitanju samoubistvo, stid. Stid je porodice, prijatelja. O tome se ne govori. Onako to postane kao nekakav tabu u tom dijelu. Ono što mi imamo, to su posljedice vezane za rat, posttraumatski stresni poremećaj i kompleksni PTSP ili trajne promjene ličnosti, kako je negdje u ranijim klasifikacijama. Mi još uvijek imamo ljude s kojima radimo i gdje su njihove tegobe vezane za ratnu traumu. Danas se neki ljudi po prvi put javljaju i nakon, evo, kad se rat završio, vezano zbog psihičkih problema, vezano ili za traumu silovanja tokom rata ili za neke druge traumatska ratna iskustva. Drugo, imamo nasilje u porodici koje je velik problem i ono ostavlja isto tako psihičke posljedice i različite druge socijalne nepovoljnosti s kojim se ljudi suočavaju, što negativno utječe. Sada imamo evo i koronavirus. Da. Koliko zapravo evo to može utjecati i doprinijeti možda da počnu suicidalne misli? Trenutno su sve aktivnosti usmjerene na sprječavanje širenja koronavirusa, odnosno bolesti COVID-19. A ono što nas čeka jeste suočavanje i način nošenja sa psihičkim problemima koji će biti ili koji jesu vezani za aktualnu situaciju. I danas se javljaju ljudi i javljali se i tokom one izolacije kad smo imali one restriktivne jake mjere. Vezano je to bilo za pojačanu anksioznost, strah, uznemirenost, strah od toga da ću se zaraziti ili zarazit ću nekog drugog, svog bliskog oca ili dijete ili nekog bliskog prijatelja ili bolesnog člana. Drugo, ono što počinje da se javlja jeste strah od gubitka posla. Posao se počinje, neki ljudi gube posao. Strah od toga kako preživjeti, kako finansijski izdržati. Sve su to nepovoljni faktori. Sve to negativno utječe na osobe koje su osjetljive, daje mogućnost da se razvije i depresivni poremećaj, da se krene sa zloupotrebom alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. Mogu se javljati suicidalna razmišljanja i to pojačava taj rizik od samoubistva. Nasilje u porodici, posebno kad se bilo zatvoreno, kad su bile restriktivne mjere, broj
žena i djece koji su trpili zlostavljanje se povećao. I o tome stalno valjamo misliti kako da preveniramo zlostavljanje u porodici, kako da spriječimo da dođe do finansijskog kraha porodičnog, individualnog, kako da spriječimo to da ljudi gube posao, da gube tu nekakvu osjećaj sigurnosti, socijalne, ekonomske. To nam je jako bitno. Da, jer sve to kada se uveže zaista može da stvori ozbiljne probleme. Mi nikad nemamo jedan problem. Ne nastaje psihički poremećaj sam od sebe. Uvijek je to više nekakvih faktora. Drugo, ova izolacija, kako udaljavanje, mi trebamo držati distancu. Ali i uz distancu, uz ove sve mjere, mi možemo biti povezani. Jako je važno da ljudi ostanu povezani u kontaktu jedni s drugima kako bi se usamljenost i samoća prevenirali, spriječili, odnosno opet ovaj tragični ishod spriječio da se javi. Evo, kada govorimo opet o ovom tragičnom ishodu, ja ću samo navesti neke podatke da je u Federaciji BiH rađeno istraživanje o načinima, najčešćim zapravo načinima izvršenja samoubistava, pa tu imamo u 52% vješanje, zatim vatrenim oružjem suicid 20,5% i skakanje s visine 6%. Šta nam zapravo način izvršenja suicida može govoriti o problemima sa kojima se ta osoba suočavala, ali kasnije sigurno i porodice i bliske osobe koje dobiju novu vrstu? Način na koji će neko okončati vlastiti život, koje sredstvo koristiti, ovisi o tome što mu je dostupno i o kulturološkim faktorima. Zašto je bitno poznavanje načina? Bitno je u preventivne svrhe, kako bi se smanjila dostupnost. Na primjer, za vrijeme rata je odjednom bio povećan broj samoubistava izvršenih vatrenim oružjem, jer je vatreno oružje bilo dostupno. Znači, načini izvršenja su nam bitni da ih znamo u strategijama prevencije kako bi smanjili dostupnost metoda kojim će ljudi okončati svoj život, na primjer dostupnost, ne znam, ako je to sa visine da se stavljaju određene ograde, nekakvi zaštitni mehanizmi i tako dalje. To mora biti dio strategije zajednice, plana zajednice u tome. Ovo što ste pitali vezano šta to govori o osobi. Pa negdje korištenje, s jedne strane, znači kulturološki zbilja jako negdje određeno. S druge strane, ima veze s tim, sa nivom agresivnosti i impulsivnosti kod osobe. Osoba kad koristi nasilne metode, više nasilne metode, onda negdje nivo agresivnosti, impulsivnosti je znatno veći u odnosu na ove druge manje nasilne metode izvršenja samoubistva. I često se te nasilne metode često koriste osobe koje su ovisne o psihoaktivnim supstancama negdje, određeni poremećaji ličnosti i kod psihotičnih, znači, poremećaja možemo naći. Inače, za naše područje, ovo što ste rekli, to su nekako uobičajeni i prije rata su bili metodi činjenja, oduzimanja života. Da. Kako spriječiti ove probleme? Evo, kakva je strategija zdravstvene politike i zdravstvene zaštite, koje su najučinkovitije mjere i programi prevencije suicida? U te programe prevencije moraju se uključiti svi. Znači, zdravstveni sektor, socijalni sektor, sistem obrazovanja, sektor obrazovanja, privreda, ne znam, pravosuđe. Sve što postoji, jer to nije problem koji je samo u domenu zdravstva. Ali zdravstvene politike u tom dijelu moraju biti jasne i reći šta je to šta treba činiti. Nažalost, mi sad nemamo ciljanu politiku vezano za prevenciju samoubistva. Bio je u okviru projekta mentalnog zdravlja
izdvojena su određena sredstva Zavodu za javno zdravstvo, Federalnom zavodu za javno zdravstvo za provođenje programa prevencije samoubistva u školama. Međutim, to su samo projektni, programi traju koliko traje projekat. Da, ako traje mjesec, dva i onda se završi. To što nije dobro. Da. Znači, mi moramo imati kontinuirani program koji neće ovisiti o projektima nekakvim finansijeru, svana i tako dalje, nego da to bude budžetski finansirano. To mora biti usmjereno na rano otkrivanje psihičkih, mentalnih poremećaja, odnosno rano prepoznavanje grupa koje su osjetljive, koje su ranjive na samoubistvo, ranjive vezano za suicid, rizičnu znači grupu, dobru mrežu ili dobro organizovan sistem zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, odnosno liječenje i praćenje ljudi koji imaju mentalni poremećaj, dobro educirane ljude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodičnoj medicini, jer osobe starije dobi ili druge osobe odrasle koje imaju težak somatski poremećaj, tjelesnu bolest, neizlječivu, hroničnu tešku bol su visoko rizični za samoubistvo. I drugo, što nam je važno, ima dobre programe školske. To je nekako dosta zanemareno kad je u pitanju zdravstvo, ali ti programi definitivno valjaju ući. U svijetu postoje odlični programi, oni se daju primijeniti. Valjaju ući u naše škole jer samo ti dobri univerzalni programi za univerzalnu nekakvu prevenciju mogu nam doprinijeti smanjenju stope samoubistva. Valja pričati o tome, valja razvijati mitove o samoubistvu i ono što je važno u tim strategijama malo se usmjeriti na medije, ne malo nego malo više. Nije dobro kad putem medija se krene izvještavati o samoubistvu, o načinima samoubistva, isticati poznate osobe, ne znam, davati imena, pokazivati detalje, fotografije. Neke od strategija idu na minimalno izvještavanje kad je u pitanju potpunu redukciju medijskog izvještavanja o samoubistvu. Jer to može negdje imati onaj efekat da ljudi se počinju odlučivati. Naši mediji, pogotovo portali, onda i jako dobro dočekaju kad se negdje desi, pa onda na svakom portalu se može vidjeti, pogotovo ako se radi o nekoj poznatoj osobi i tako dalje. Što je visoko rizično za druge osobe koje su ranjive, osjetljive, nalaze se u krizi, nalaze se u nekom stanju bespomoćnosti i svaki urednik mora se zapitati šta time dobiva, koliko doprinese da nečiji život ode upravo zbog tog što se populariziralo nekakva zapravo informacija, što je se prevelika pažnja dala. Doktorice, za kraj još da nam kažete evo šta svako od nas može uraditi u cilju prevencije suicida, vaša poruka. Pa negdje okrenu se životu, voditi zdravi stil življenja. Život se sastoji i od problema, i od lijepih, i od ružnih stvari, od situacija koje su nam teške. Život je uvijek izazov. Mi te izazove savladavamo. Kroz savladavanje različitih stresnih situacija mi jačamo, osnažimo sami sebe, razvijamo se. Važno je da uvijek znamo da alternative životu nema, da postoji bezbroj razloga da živimo, da postojimo, da postoje ljudi koji mi volimo, koji nas vole, ljudi kojim trebamo, da nismo sami. Uvijek postoji neko od kog se može zatražiti pomoć, da javljanje psihologu, psihijatru ili bilo kom drugom zdravstvenom radniku zbog psihičkog problema nije sramota, nije znak slabosti, nije znak manje vrijednosti, nego da je to put prevazilaženja nekakvog problema iz kojeg se može izaći jači, snažniji, da jedni drugima, zapravo kad prepoznamo da je neko u krizi, pružimo ruku,
Ne mora to biti nikakav stručnjak, ali dovoljno je saslušati osobu, pokazati razumijevanje, dovoljno empatije i time ćemo negdje spasiti jedan život, pomoći nekom da izađe iz krize u kojoj se trenutno nalazi. Doktorice, hvala vam mnogo na svim ovim informacijama i na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledaoci, gošća Tuzle danas bila je profesor dr. medicinskih nauka Esmina Avdibegović, šef Odjeljenja za traumatske stresne poremećaje u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Podsjećamo da veoma lako možete pronaći načine i savjete za borbu protiv depresije i sličnih problema, te da u Tuzli postoji nekoliko ustanova i udruženja koje pružaju besplatnu psihološku pomoć. Pozivamo vas da večeras u 19 sati zapalite svijeću blizu prozora u znak podrške borbi protiv samoubistva.